namukobwa wambabaje nka nyiragasazi wafanye igikona kabura umugabo nyiragasazi yaje kubura umugabo kubera igikona birambabaza ayo ayo. This is good for fans to fight about this. For me and for my players, it's normal game. And I'm not here to talk about the other people's work. As the coach said, win the next match. Reka tubifuriza amahoro y'Imana abakunzi ba IFM. Ikiganiro ni Man of the Match n'ubundi musanzwe mumenyereye kiba kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu, ukigezwaho kufatanye na IFM ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bagiye batandukanye tugiye kuzajya tubana nabo muri iki kiganiro. Reka mwese tubahe ikaze cyane. Murabona ko look ni nshyashya, ibyiza ni byinshi. Nyuma yuko tumaze igihe kigera ku kwezi kose dukora ikiganiro Man of the Match, ibyiza ni byinshi. Murabona ko impinduka ziba zigomba kwigaragaza. Niyo mpamvu natwe tubagezaho amakuru agiye atandukanye kugira ngo ibintu byose bibashe kuba bigenda neza. Nitwa Jonathan Hazard, tuje mu makuru y'imikino. Iyo ugiye kuvuga nkoranyambaga zose usanga nta kindi kiri kuvugwa n'umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR ku munsi wa 19 wa shampiyona, akaba ari ku itariki 26 kuri uyu wa gatandatu. Amatike kuva iyi derby yabaho yitwa derby, aho yaheraga ku giceri cy'ijana cyangwa se icyo gihe byari inote ku note y'ijana, ubu noneho bageze ku note y'ibihumbi 500 ahasanzwe inote y'ibihumbi 10 impande za VIP ndetse n'inote y'ibihumbi 20 muri VIP. Nibyo turaza kugaruka turebe ese itike iri kugura gute, cyane cyane ko ari umukino watangiye kuvugisha benshi. Hanyuma tuze no kwerekeza ku cyo abatoza bavuga. Murabyibuka ubwo twari turi ku mukino wa Rayon Sport na Bugesera, umutoza Yatumweho yaduhaye n'umutoza we wungirije turamuganiriza. Ubwo nawe muri iki kiganiro araza kuba atubwira ese muri ikipe ya Rayon Sport ni iki gishya aje kuba agaragaza. Hanyuma tuze no kureba Yatumweho ni biki agaragaza kuri uyu mukino, cyane cyane ko avuga ko iyi derby ubundi ntago kuri we yagakwiye kuba ari derby, ahubwo ni abafana bayigira derby. N'andi makuru ari kuvugwa muri Rayon Sport, cyane cyane ko ikijyanye n'uburyo babayeho kugeza kuri ubu ngubu byatangiye kuvugwa, ntago bishimye cyane. Turaza kureba n'utundi dukuru tugiye dutandukanye, cyane cyane ko ikiri kuvugwa mu Rwanda kugeza kuri ubu ngubu mu cyumweru kizima uko stage ya 4 ya Tour du Rwanda ubu ngubu noneho bari igicumbi. Turaza kurebera hamwe ese stage 3 zishize zose zitwayemo gute. Ayo ni amakuru yose tubafitiye gatanu kuri gatanu. N'andi makuru, Champions League yaraye ibaye n'uyu munsi irakomeza. Ikipe ya Chelsea itwara neza, ikipe nka Juventus isikira, ikipe nka Manchester United uno munsi umukino ukomera za kwakira Atletico Madrid. Ayo ni amakipe yombi y'ibigwi cyane cyane muri Champions League. N'andi makuru atandukanye, inkuru zo hanze y'ikibuga twabakubwira ko Sergio Aguero yamaze kugarurwa mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Ese ari gukora iki? N'andi makuru yose tutababwiye, reka tubahe ikaze tuze tuyanonosora gatanu kuri gatanu. Man of the Match wacu nabyumvishe ni Rayon Sport, niyo kipe yahiswemo cyangwa se twatoranyije na Man of the Match yacu yo kuri uyu wa gatatu, cyane cyane ko iri kwitegura kwakira ubukwe bukomeye kuri uyu wa gatandatu wese abayifuza kureba. Nitwa Jonathan Hazard, televiziyo ni IFM, kiganiro Man of the Match. Reka manze some kutuzi gatoya ubundi mite ngaruka mu kiganiro cya none cyo kuri uyu wa gatatu. Twagarutse mu kiganiro Man of the Match, gifite impinduka, gifite ibyiza byinshi, cyane cyane uraza kutubwira ese muri kukibona gute
nyuma y'ukwezi dukorana hagomba kugira impinduka zigaragara. Iki ni icyumweru cya gatandatu dutangiye dukorana n'ikiganiro Man of the Match. Icyumweru cya gatandatu se urakigiranya gute n'icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, icyumweru cya gatatu, icyumweru cya kane n'ibindi byumweru byose? Reka gatoya duhere mu igare niho tugiye kuba duhera amakuru yacu. Umunyakolombiya yitwa Jonathan Restrepo Valencia ukinira ikipe ya Drone Hooper Androni Giacatico, akaba ariwe wabaye umukinnyi wegukanye irushanwa cyangwa se agace ka gatatu muri Tour du Rwanda. Uyu nguyu impamvu tumugarutseho cyane ni agace ke ka gatandatu muri Tour du Rwanda yose. Ubu ngubu ejo bava Kigali bajya Rubavu akaba ariwe wakegukanye akoresheje iminota 54 amasegonda 10 ndetse yari ku ntera y'ibirometero 155 n'amametero 900 byatangiriye Kigali, bivuze ko niyo ntera nini yari iri muri aka gace ka Tour du Rwanda kose, cyane cyane ko kuri no munsi ho bagiye ku kilometero cyangwa se ku ntera ya metero 125, numva ko ho atari kure nk'aha ngaha. Ko rero nuko byifashe uno munsi nkuko nagiye mbigarukaho, nuko igare rwose ryerekeje Igicumbi. Ni etape ya kane yagurukiye ku Kimironko yerekeza Igicumbi, ni intera y'ibirometero 124 na metero 300. Bahagurutse ku isaha y'isa 3 bagera Igicumbi ku isaha y'isa 6 n'iminota 33. Twinjiye mu kiganiro rwose ubona ko abanyarwanda bari kwitwara neza, bari hafi kuhagera. Ubwo twakoraga ikiganiro ntabwo iri rushanwa byari ryakarangiye ngo tumenye utwaye stage, ubwo tuzaza tubigarukaho mu makuru yacu ataha. Hanyuma tuvuye ku igare gatoya, reka tumanze tugende tureba n'ibyanditswe mbere yuko ubwo wenda aka gace ka kabiri katwawe n'uwo bita Grant Thornton. Ikipe katwawe agace ka gatatu ku bijyanye n'amagare, rwose ubona ko bari kugenda bitwara neza cyane. Abera cyangwa se abazungu bakomeje kugenda batwanikira abanyarwanda, rwose ubona ko nta kigenda cyangwa se nta kintu kiri kugenda kivamo ku bijyanye n'abanyarwanda. ngira ngo iri gare tuzarifatira umwanya wenda ubwo rizaba riri kugana ku musozo, cyane cyane ko rigifite iminsi igera kuri 4. turebe ese igare ryagenze gute muri rusange, kuka documentary koza cyane tuzabakorera. Si turi mu bitinda ahubwo ku munsi w'ejo ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yerekezaga mu gihugu cya Senegal, aho yaragiye kwifatanya na banyacyubahiro bagiye batandukanye mu muhango wo gutanga stade ya Senegal cyangwa se stade du Senegal izajya yakira imikino itandukanye. Ni stade yitiriwe muvandimwe, stade yitiriwe no nkuko tugenda tubisoma, ni stade iri mu murwa mukuru i Dakar. N'ubundi aho perezida Kagame akigerayo yakiriwe na perezida wa Senegal Macky Sall, akaba rwose n'umuhango wari umeze neza. Iyi stade izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 50,000 mu myidagaduro. Ubona ko iyi stade yitiriwe Abdoulaye Wade, ni yitiriwe Abdoulaye Wade, akaba ariwe yitiriwe kubera ko ariwe uherutse kuba perezida
wa Senegal. Nibyo biri kugenda bivugwa. Hanyuma ikindi twagarukaho cyane mbere yuko twerekeza muri Rayon Sport ni ikijyanye n'imikino ya Champions League. Reka tubitware rimwe kugira ngo tuze kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport nka man of the match wacu wo kuri uyu wa gatatu. Babwira ko nk'ikipe ya Manchester United no musiri gikire Atletico Madrid, ariko mu ijoro rya ikipe ya Chelsea yatsinze ikipe ya Rayon ibitego 2-0, ibitego bya Kai Havertz ku munota wa 8 ndetse no bita Christian Pulisic ku munota wa 62. Icyo wenda si cyo turi bugarukeho cyane. Ku rundi ruhande Juventus yo yatakazaga inganya na Villarreal igitego 1-1. Hanyuma icyo wamenya nuko ikipe ya Manchester United twinjira muri uyu mukino igiye kwakira ikipe ya Atletico Madrid cyangwa se Atletico Madrid iri ku mwanya wa 5 muri La Liga, naho Atletico Madrid irashika amanota 15 na Real Madrid ku mwanya wa mbere, mu gihe Manchester United iri ku mwanya wa 4 aho irashika amanota 17 na Man City iri ku mwanya wa mbere. Ikindi wamenya nuko Atletico Madrid ifite agahigo keza ko kuba itaratsindirwa ku kibuga cyayo, niyo iri bwakire Manchester United imikino ya UEFA Champions League. Atletico Madrid guhera mwaka wa 1997 ntago iratsindirwa kibuga cyayo, mu gihe yatsinze imikino 9 inganya imikino 5 ubwo mu mikino 14 yahakiriye. Hanyuma ku rundi ruhande Manchester United ni icyo batubwira hano nuko barutayizamu yibitse harimo Cristiano Ronaldo amaze gutsinda Atletico Madrid ibitego 25 Cristiano Ronaldo wenyine. Hanyuma ikindi twababwira nuko uyu mutoza Ralf Rangnick ni utoza Manchester United, umukino we wa mbere wo gukuranamo agiye gutoza UEFA Champions League kuva mu mwaka wa 2011. Icyo twaba tuvuze. Hanyuma tukinjira muri Mbere, ikipe ya Rayon Sport. Ndafata akaruhuko gatoya ubundi duhite tuza tuyinjiramo twisasanira n'amakuru yayo yose nka man of the match wacu. Buriya na mukobwa wambabaje nka nyiragasazi wafanye inkiko na kabura umugabo. Nyiragasazi yaje kubura umugabo kubera igikona birambabaza. Ayo Yes, ako kamurare kabanjeho tuzakagaruka ku munsi wo kwa 5. Abareyo rwose bavuga ati twebwe umbisha akaririmbo baririmbiye ikipe ya APR FC abo ni bagacuma. Hanyuma ku munsi wo kwa 5 dufite exclusive ihagije y'abafana bavuga kuri uyu mukino, cyane cyane ko ni umukino w'abafana nk'uko umutoza wenda agiye kubigaruka. Mbere gato yuko tujya muri details zose za Rayon Sport tureba buri kimwe cyose n'ubusesenguzi byo bitandukanye, wenda twabanza tukareba adversaire ameze ate. Icyo twababwira nuko ikipe ya APR FC bazakina ku munsi wo kuwa 6 imaze igihe idafite abakinnyi bayo barimo nka Ruboneka, idafite Bonner Casemiro, idafite abakinnyi nka Baniyo Mugabo Claude, idafite abakinnyi nka bagiye batandukanye ba Mugunga Yves n'abandi. Ariko ishusho twabonye kuri match ya Etincelle ikipe ya APR FC wabonaga ko Byiringiro Lag ntiyari ahari kubera amakarita 2 y'umuhondo, bivuze ko azaba yagarutse. Ombolenga Fitina nawe ntiyari ahari kubera amakarita y'umuhondo, mu gihe yari yarekipeye Manishimwe Jaberi nawe wamaze igihe ataboneka.
ariko amakuru ari kuva indani nuko ruboneka Jean Bosco Bonner na Casemiro aba bajabe babyinjirage bamurenga bose kipe izaba yabagaruye. Ubwo urugamba rukomeye giheruka gutsinda ikipe ya Etincelle ibitego bigera kuri 2-0. Ibitego turabyuka twese ni ibitego bya Jaber Manishimwe ndetse na Baka nibo batsinda ikipe ya APR FC. Bivuze iki rero? Ni Rayon Sport yatsinze Bugesera igitego 1-0 cya Musa Esenu kuri passe ya Muherekeve, uko wenda muri kugenda mubibona muri ayo mashusho. Ni ikipe ya APR yatsinze ikipe ya Etincelle. Ni amakipe bagiye guhura yose ya afite intsinzi. Ni APR y'amanota 40 ku mwanya wa mbere, ni Rayon Sport y'amanota 32 ku mwanya wa kane. Harimo ikinyuranyo cy'amanota 8. Gusa APR ifite igitutu kuko Kiyovu Sport izaba ikina na Gicumbi ku munsi wo ku cyumweru harimo amanota 2. Bivuze ngo APR kugira ngo yizere umwanya wayo wa mbere nuko igomba gutsinda Rayon Sport kuko ntizabizi bizava muri match ya Gicumbi FC n'ikipe ya Kiyovu Sport izaba ku munsi wo ku cyumweru. Bivuze ngo ni imwe muri derby zishobora gutuma APR takaza umwanya wa mbere ko imikino y'ibirane yose yamaze kwivanamo. Ni imwe muri derby ishobora gutuma Rayon Sport ishobora kugira ute kwegera ikipe ya APR igakuramo amanota 3 agasigaramo 5 ntawamenya, kuko APR tureba fixtures zayo fixtures 5 za nyuma usanga ifitemo Polisi, ifitemo Kiyovu, ifitemo AS Kigali, ifitemo amakipe akomeye muri fixtures zayo za nyuma. Ugasanga rero APR igomba kwigengesera. Ni umwe mu mikino ikomeye. Reka tubanze twumve abatoza, harimo pasi yaho atubwira kuri uyu mukino, avuga ati abafana nibo bawugira derby ariko abandi bo rwose uyu nta mukino usanzwe. Tumve n'uwo bita Raphael, ni umutoza wungirije w'ikipe ya Rayon Sport, nawe aratubwira imigabo n'imigambi azanye, hanyuma tuze tugaruka twinjira muri uyu mukino. Ese iyi tike ya 5 nyabo nta Rayon Sport itagetinze iki? N'utundi dukuru turi muri Rayon turaza kuba tugarukaho mu kanya. The APR. APR. I think the other team. APR. Okay. Okay. Because I see only the next game. I think we play the next game against the last. The last game against Rutsiro and No, the next game I think we play against. Sorry. No, you are going to play against APR. Okay. on this I think APR is. No. Because I only see the next game, not the. This is a game, normal game, like we play today against Kudogera. Is APR, okay? He's the first in the table. We respect all the opponents the same, and for me, don't have derbies. For me, it's the normal game because I'm Portuguese, not Holandese, and I'm not fan. I'm coach. This is good for fans to fight about this. For me and for my players, it's normal game, tough game, and we want to do everything to win. This is normal. First of all, I'm very grateful to be here to work with Mr. Jorge Paixão and to work in Rayon Sports. I have 5 years. I have a career of 5 years. I worked a lot to be in a professional position. I did it last year. I'm here already to work in this professional way. Okay, we have our ideas. I worked already with Jorge Paixão, the coach, in other contexts, and now we are at Rayon Sports to win matches and to try to be closest to the championship. Yeah, okay? a 5-year experience in which countries, which teams? I worked only in Portugal. Okay, I worked at Sporting Club de Braga, and also in Futebol Clube Vizela. Okay, there are some first league teams.
Did you talk to somebody that you have replaced, one who have went your compatriot, your Portuguese? No. I haven't talked to him, and I'm not here to talk about the other people's work. I'm concentrated at my work, at the work from now on, to as the coach said, win the next match. Okay, it's our thing to do. Okay, thank you all. Thank you. Ngayo nguko ni abatoza bombi, umutoza wa Rayon Sport kuri derby avuga ati iriya kuri nge ntago ari derby, n'abantu babikomeza, n'abantu babifata nk'ibidasanzwe, ariko kuri twebwe iriya n'umukino usanzwe, n'umukino abafana bashobora kugira derby. Wenda gato yangiye mvuga kutwo yagiye atangaza, agize ati uriya n'umukino usanzwe nk'uko twakinnye na Bugesera. APR niyo iyoboye urutonde, twubaha abo duhanganye kimwe. Kuri nge ntabwo ari derby, abo duhanganye bose twubaha kimwe, kuri nge ntabwo ari derby. Iki ni umukino usanzwe. Ati nge ndi umunyaportugal, sindi umunyarwanda, ikindi ndi umutoza, sindi umufana. Aragira ati ibi ni byiza ku bafana guhangana, kuri nge n'abakinnyi banjye ni umukino usanzwe, ubundi umukino ukomeye tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tuwutsinde. N'uwo pasi yawo rwose avuga ati we nawe ni ibintu bisanzwe. Mu gihe umunyaportugal umwungirije nawe aragira ati mfite experience y'imyaka igera kuri 6, pasi yawo twarakoranye. Ati njyewe usibye muri Portugal natoje, n'ahandi hantu ndatoza, ariko nzi ko nje gukora akazi kanjye neza. Ubwo yahageze ku munsi wo ku cyumweru nijoro ahita atoza match yo ku munsi wo kuwa mbere, mu gihe umutoza wundi wari wazana pasi yamaze iminsi 4 agahita yigendera. Twinjiye muri operation sasa, cyangwa se mu mukino wa Rayon Sport neza. Iyi ni match abareyo ujyanye n'uyu mutoza pasi yawo yazanye amahindura amashyashya. Amakuru mfite nuko yasabye ikipe ya Rayon Sport ko bahindura ikijyanye n'uburyamo abakinnyi baryamamo, bakaba bagira uburyamo bwiza, cyangwa se we akabafata akabajyana muri hoteli, aho kugira ngo ikipe ikomeze kugira ngo ikipe ikomeze ibeho nabi. Urumva rero ni amakuru yatangiye kugenda avugwa, ukazana ibi byaba kwizera Olivier mwahoze mubona ku mbuga nkoranyambaga arimo arasomagurwa rwose n'abakobwa. Yari amaze igihe atavugwa, amaze igihe atabanza mu izamu rya Rayon Sport. Urumva ko kwizera Olivier benshi baravuga ati uyu nguyu ashobora kuba ari Delilah wa APR rwose, kugira ngo abanze yice umuntu mu mutwe. Murabyibuka hari derby igeze kuba yahuje APR FC na Rayon Sport, icyo gihe Sarupongo nawe bamutega abakobwa gutyo rwose. Ageze kuri derby usanga ari umuntu usanzwe waho ngaho, usanzwe rwose udafite byinshi yica. So rero iyo mpamvu iyi match cyane ko kugura itike nibyo ninjiyemo byatangiye. Nge nahoze mbona ku myanya Rayon Sport yashyize hanze ifite imyanya 220,020, ikagira imyanya 10,010, ikagira imyanya 2,300 y'ahasanzwe 5,000. Iteranyije ayo mafaranga yose usanga ikipe ya Rayon Sport ifite ibihumbi bigera si ibihumbi ni amamiliyoni, miliyoni 26 izinjiza kuri uwo mukino. Niyo mpamvu ikipe nka Rayon Sport yavuze ati twebwe kwinjira niba ari 50%, iriya stade yakira 7,000, tuzakira abantu 3,500. Rero tugomba kuba twimeza neza. Umutoza wungirije ni Daniel Faria, ntabwo ari Lafayette, Daniel Faria. Hanyuma icyo ngicyo nicyo nagarukaho, gukanda akanyenyeri 939 ubundi ugakurikiza amabwiriza, cyangwa se ukajya kuri website yo kuguriraho itike, ni
ni gahunda.palmakash.com, gahunda.palmakash.com. umukino rwose ahasanzwe ni 5,000, VIP ni 10,000, VVIP ni 20,000. ikipe ya Rayon ikintu uteganyijwe kuwa gatandatu ku isaha isa 9 ku stade ya Kigali i Nyamirambo. Amakuru nanafite atariho ivumbi nuko uyu mukino ashobora kuba ariwo mukino wa nyuma ikipe cyangwa se ikibuga cya stade ya Kigali cyakiriye mbere yuko yo gusana, kubera ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu bizaba imirimo yo gusana yatangiye. Nahoze mbona na stade Amahoro rwose bakorotiyeho utuntu tujyanye no kuvuga ko nta bikorwa bindi bihari byemerewe kuhakorerwa mu gihe iyi stade iri gutunganywa. nuko byifashe ku bijyanye n'amastade ubwo nuko bimeze. hanyuma ubwo twumvisha umutoza ikipe ya Rayon Sport, andi makuru avugwamo nuko bita Onana Willy Esambe umaze imikino igera kuri 4 adakina. Bivugwa ko umukino wa Bugesera yari ari fit kuwukina, ariko umutoza akavuga ati komeza uruhuke ndakubikira match ya derby. uyu Onana niwe uheruka gutsinda ikipe ya APRFC igitego kimwe rukumbi. ikipe ya Rayon Sport yabonye ubwo bayitsindaga ibitego 2-1. ngira ngo uyu mukino niwo uri kuvugwa cyane muri iki cyumweru. Reka ku munsi wo kwa gatanu tubararikire studio zacu zizaba zuzuye abafana ba Rayon Sport, abafana ba APR, noneho twumve ku ruhande rw'abafana bimeze bite. ndagira mbabwire ko IFM man of the match turi tayari kubagezaho kira kitu buri kimwe cyose mwifuza, cyane cyane imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda. nitwa Jonathan Hazard. reka mwese abahisemo kudukurikira mbashimire cyane, ariko sinagenda nibagiwe aka gakuru k'umunyabigwi witwa Adrian Ibyayo wamamaye mu ikipe ya Inter mu myaka ya za 2015. uyu nguyu rero akaba akoze agahigo ko gushora asaga ibihumbi 13 by'iyero agura abakobwa bicuruza cyangwa se bose bakunda kwita indaya bagera kuri 18 mu buryo bwo kwimara agahinda yatewe no kubura uko yerekeza Havre mu Bufaransa. arumva iyo nkuru ntango yabuze uko yerekeza Havre mu Bufaransa, avuga ati abakobwa 18 ngenda bagura ubundi baze bamarira agahinda. akaba ari agakuru ko k'inyuma y'ikibuga tuba kugira ngo tubagezeho. nitwa Jonathan Hazard, televiziyo ni IFM, ikiganiro ni man of the match. nuko tuzi comment zanyu turazikeneye. ese mwabonye gute amakuru y'imikino yo ku munsi wa none ku itariki 23 kwa kabiri umwaka wa 2024? Niki mwifuza ko twakongeramo, niki mwifuza ko twakora kugira ngo dukomeze tubane namwe? dushimire mwese abakurikira IFM, ndabashimiye bifuriza umugoroba mwiza kuri mwese.